أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Ngicela Allah umdali wethu sonke angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uyabuza uphosa inselelo. Allah uyabuza kulabantu laba abangafuni ukuphenduka, abangafuni ukukholwa ngeqiniso, abakholelwa ezintweni zamanga, abanabanye onkulunkulu, abakhonza onkulunkulu abangadalanga zulu, abangadalanga mhlaba, abakhonza onkulunkulu abayobhujiswa kanye nabo ngelinye ilanga. Uthi Allah, hal yanzuruna subhanallah illa an ta'tiyahumul malaika. Uthi Allah, ingabe labo bantu labo abangafuni ukukholwa bamele ukuthi izingelosi zize kubona na? Bayokholwa the day babona ingilosi ngamehlo ziza kubona, njengoba besezwa ngendaba ukuthi khona ingilosi abakholwa badela ngokuthi baze bazibone. Allah uyabuza ukuthi ngabe nilindele lokho yini, ukuthi nize nibone ingilosi ngamehlo, kwehle ingilosi niyibone. Allahu akbar. Aw ya'ti rabbuk. Allahu akbar. Noma subhanallah, noma nilinde ukuthi kuze kwehle yena umdali uqobo lwakhe. Allah uyanibuza, nina ningafuni ukuphenduka, ningafuni ukukholwa, nilinde kwehle ingilosi noma nilinde ukuthi kuze kwehle yena umdali uqobo lwakhe, khani ke nibone ukuthi ngempela iSlam inkolo yeqiniso bese niyaphenduka niyakholwa na? Allahu akbar. Aw yati ba'du ayat rabbik. Subhanallah. Noma nifuna kwehle ezinye izimpawu zenkosi yenu, zonke lezimpawu lezi umdali asenibekisele ngazo azisho lutho kini, nifuna kwehle ezinye futhi ngaphezulu kwalezi umdali asenibekisele ngazo. Allahu akbar. Allah uyanibonisa izimpawu zakhe zokuthi ukhona. Ake ngutshele nje ngeintathu izimpawu zokuthi umdali ukhona. Allah says in the Quran, Allah uthi kwiQuran, alam naj'al lahu 'aynayn. Alam naj'al lahu 'aynayn. Allah uyabuza ukuthi awuyiboni yini izimpawu ezisebusweni bakho ezingamehlo amabili? Allahu akbar. Awuyena yini Allah okudalele lamehlo wena onawo amabili? Walisan, nolimi lolo lisebenzisa ngendlela wena ofuna ukulisebenzisa ngayo. Mawufuna ukuqamba amanga uqamba amanga ngalo, mawufuna ukukhohlisa ukhohlisa ngalo, mawufuna ukudukisa udukisa ngalo, mawufuna futhi ukukhuluma iqiniso ukhuluma iqiniso ngalo. Uyabuza umdali ukuthi awuliboni yini lolo phawu lolo? Allahu akbar. Washafatain, neindebe zakho zomlomo zombili, awuyiboni still noma uyibuka esibukweni, awuyiboni indebe zakho zomlomo zombili. Allahu akbar. Alam naj'al al-ardha mihada. Awuboni yini lo mhlaba lo Allah akudalele wona wawendlala njengecarpet phambi kwakho ukuthi wena ukhona ukuphila kamnandi? Subhanallah. Waza'alna nawmakum subata. Subhanallah. Awuboni ubusuku lokhu umdali ukulala lokhu umdali akubuse ngako, ukulala ukuthi ukwazi ukuphumula.
waja'alna al-layla libasa, ubusuku lobo buyingubo ogubezelayo ukuthi wena ukhona ukulala uphumule awuboni. Subhanallah. Waja'alna an-nahara ma'asha, awuyiboni imini ukuthi ukwazi ukhona uvuka uhambe uyosebenza. Konke lokho awuboni ukuthi kuyimpawu evela kumdalo wakho. Allah uyabuza ukuthi kahle kahle nifuna kuze kwehle yena noma nifuna aloke nilethele ezinye impawu eziningi engaphezulu kwalezi Allah asenilethele zona. Allahu akbar. Wanzalna min al-mu'sirat man sajaja, imvula amanzi la akuvomela wona ehla phezulu emafini eze la emhlabeni ngokulingana, uwalinganisile awashoti awekho ngaphezulu. Kodwa Allah uyazi ukuthi angakanani amanzi asilingene konke lokho wena ukuboni. Allahu akbar. Then Allah says la yanfa'u nafsan imanuha. Allahu akbar. Allahu akbar. Ukukhola kwawo ngeke kuzuzele lutho umphefumulo ongazange ukholwe. Umphefumulo ongazange ukholwe angeke kuze kuzuzele lutho lo umphefumulo loyo ngoba awuzange ukholwe yini ozoyizuza. Kuzo zonke izinto lezi umdali uyabuza njalo. Uthi uma ungazange ukholwe noma ufuna kuze kwehle yena, kwehle ingilosi noma ufuna aede more kule impawu lezi asekubonise zona. Allah uyabuza. Allahu akbar. Subhanallah. Lam takun amanat min qablu. Allahu akbar. Ukukhola kwawo ngeke kuzuzele lutho. Subhanallah. Uma ngabe sekufika isikhathi sobunzima la sohamba khona emhlabeni, mawungazange ukholwe manje angeke kukusize lokho ngesikhathi usucimezwe kokugcina. Ngesikhathi ingilozi yokuphi sikufika, lokho ngeke kusakusiza ngalutho bangabe ungazange ukholwe wena ngaphambilini. Ukukholwa ngezikhathi zokugcina mase ku5-2 sekusela amanenjana ukuthi uhambe kulomhlaba ngeke kukusize ngalutho. Subhanallah. Aw kasabat fi imaniha khayra. Subhanallah. Noma wazuza ubuhle obuthile okukholweni lwawo. Lo mphefumulo loyo ekukholeni kwawo ngesikhathi sokugcina ayikho into ongayizuza. Allah ukunikile isikhathi wena wadlala ngaso. Uzothi ke mina ngezikhathi zokugcina la sowubona ingilozi zokufa khona bese uyaqala ukuthi uyaphenduka ukuthi uyakholwa. Buza kuFaro ukuthi kwenzakalani esezama ukukholwa ngesikhathi sokugcina ngoba esebona ukuthi kuyabheda. Manifika lesihogweni ngenxa okungakholwa kwenu nimbuze uFaro ngoba nobe ninaye esihogweni ukuthi kwenzakalani esefuna ukukholwa ngesikhathi sokugcina. Then Allah egcineni uthini uthi qul batsheleni intadhiru lindani wa inna muntadhirun, nathi silindile. Njengoba ningafuna ukukholwa nje lindani nizobona ukuthi yini umvuzo wokungakholwa. Inna muntadhirun, nathi silindile. Inselelo ke leyo Allah ayiphosela abantu ebenze njani abangakholwa noma abangafuni ukukholwa. Phenduka ke mfowethu, phenduka ke dadewethu, isikhathi sisekhona, akukho ukuphenduka ngale kwethuna. Uthi nje la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akekho onelungelo lokukhonza ngaphandle ka Allah. uMuhammad sallallahu alaihi wasallam isithunywa sika Allah sokugcina. Uzobe usubhalisileke na uzobe usukhona eregisteni yabantu abakholwayo, yabantu abayohawukelwa ngelanga lokwahlulelwa, yabantu okuzothi noma beyisiwe esihogweni kufika isikhathi lapho behawukelwa khona bese beyakhishwa esihogweni basiwe kwiparadise lapho beyophila khona kamnandi ngenjabulo ngentokozo ngokwethaba ingunaphakade. Bangaphinde baphume eparadise bangene
ingunaphakade nabasesihogweni bobe sebesele ingunaphakade bangaphinde bephume wamahum bikharijina minha. Bonke labantu laba bangafuna ukukholwa, abenza izinto eziphuma endleleni, ababhizi namabhid'a ngamabomu, bazi ukuthi amabhid'a la abawenzayo uthi Allah mani ngena esihogweni eke niphinde niphume. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.